besi yang kan dong lain. Ya lagi kah pegah besi mete to kah pegah hale mete 5 mete lawan yang besi. Bang dah. Besi yang aku coba pamper ha. Pamper sia ke tepek ke kayu kemang lempu mang ni hana mengentor pamper. Ha? Ha. Cok pampernya bak ke duk bak si. Kayu kasak lempu mang katuk rahim inong siang mak. Inong siang inong kemat. Pak mau pamper. Nang pu belau pamper. Hah? Yang pamper sinong ke hamuran athem yang hana mengentor pak mau besi bak si. Ya. Ngotai nongkah got atas sianya sang. Jahil ke apa mana? Karena kah anu bajing ia boh dusta kah kata tegak tebar fitnah. Long sebetulnya hana kata-kata lagi nyo kutu nak langsung. Tapi uranya pokok sini nongkah ngon sianya gotnyo. Yang ngon apam kini nongkah ha gotnyo. Mah di dalam tua. Long sebetulnya hana haba lagi nyo kutu nak belah haju kutu nak kan. Tapi uranya ngon pokok tuha si inong simuran pathe got sianya. Kiban mula, nak jelas buah apa? Andro ke pejuang kata nak kia demi kabila penjajah yang kan? Ha? Ulama senogronyo hancur agama Allah. Kenapa kau coba? Tu nak kaya juga nak pupu. Yang agama Allah kolon pun hancur. Yang nang Acehnya kolon perusak. Yang akidah keislamannya kolon jak goyangkan. Bah, hanalun pertama kafe nang Aceh, hanalun sambut kafe di nang Aceh dan hanalun pumulia. Urung penista agama di nang Aceh dan hanalun sambut. PKI laknat tilah nang Aceh. Jak pesiju alam. Jak pemulia alam. Ha? Hana lun sambut PKI Banthur. PKI Banthur hana lun sambut. PDI hana lun sambut. Bah, golong pernah helun. Jangankan Sabah Kecamatan Aceh, tidur manusia umat Islam golong pernah lun pesesat. Jadi baik munafik di saat katuduh lun. Tapi yang pesesat umat Islam ini saatnya yang kabila liawakkah, gure awakkah. Yang puhalua riba, yang puhalua darah habui, yang anti tadarus, anti azam, kan butlun. Ha? Toke iklan vaksin nai nang Aceh, dumpu nai nang Aceh. Yang yu buka gereja pinai nang Aceh, yang reloh semajid pinai nang Aceh, yang kenuk pegadoh sejarah Aceh pinai nang Aceh. Ha? Pancuri perampok, pancuri hak ni yatim, pancuri harta darah syuhada, baik anda pegah hinu awak gam tengku pih nyang gekop-kop lagi nyo. Ya, nyang gekop-kop cik. Menyahana